ukuthi ukuthola ukhakhonyoka ungangena zonke izinto la ubonile kuvuliwe uyozoshona phezulu ayikho la ekhaya sebenza ngesibusiso ngoba sibusisa abantu mina sebenza ngendlela eqondile nanokuthi okunye ke ngiyanibuka lapha ku Facebook lapha ku WhatsApp nino ngathi kunomdontsiswane manje lento lena competition ngibona ukuthi manje ilimaza nani isithundi sabelapho yabo kakhulu nanokuthi isuke ibanga ukuthi abantu nje ngoba phela nisebenza abantu basuke belahla ithemba abantu mabebona mina ngixabana ngoba lo uKhehlelezi kahle kahle ke ngumfana kimi uKhehlelezi umfana phela ke uKhehlelezi yena nanomfana ingane nje manje ke lo uKhehlelezi akuyena umfana esingamhleba kahle kahle uma ukuthi wena uthi Usola ngathi uye okubophisile unayo into ephathekayo eziningi kakhulu izinto engiyiphethe ngalompala ziningi ngalendlela yokuthi uye wavulela icala noma uye othenge amaphoyisa ukuthi akukhandwe istory esithi mina kahle kahle iqiniso nandi ngicabanga ukuthi nomuntu mhlambe oyilalelayo lento angayilalela ngiphakamise umuntu mina ngithi ngenza umuthi wenhlahla ngiphakamise umuntu ngiyamthwalisa ngamthwalisa umuntu waphakama umuntu waya phezulu washada waba nezitolo waba nama properties wathenga ama properties wafika nelist ekhaya ukuthi ngifuna ukuba nento ethile lo muntu esikhathini esincane wazithola lezi zinto ebefuna ukuba nazo waze washada base bebonisana nonkosikazi wakhe ukuthi cha lo muntu sesizile sihlaleleni singambongi ngoba yonke into esathi siyayifuna sesinayo ngabona befika ekseni ekhaya abantu bafika bathi mkhulu sake sakuzwa ukukhuluma ukuthi uthanda uhlobo lemoto ukuthi sicela ukulandelana nawe siye egarage ngoba ayikho into engasivimba ukuthi sibonge hawu ngilapha inkulumo zithi le moto lena yakho lena eyiMercedes ivitho bese kuba lenene kuthiwa imali ebiwa kwa-Absa kusho njalo kuthiwa imali ebiwa ka-Absa lokho ngingakuvuma futhi ngingakuvumi ngoba mina umuntu ebengimsebenza ubesebenza kwa-Absa umuntu ebengimsebenza ubesebenza kwa-Absa enesikhundla ngamphakamisa kulesikhundla ngambeka phezulu kwayithola izinto abeyifuna ngoba ngisho esekhaya ubekwazi ukuthi esebenza waze wacela indawo ngamnikeza ioffice lapha esitezi phezulu ngathi akasebenzise leyo ndawo ukuze akwazi ukusebenza khona ngoba ku-quiet hayi ngiyakuzwa mina nje ngayintshontsha ngani nje imali e-Absa ngisahlulwa ifoni kwikhompyutha izinto zamakhompyutha ngabe ngithatha kahle kungingedelela nje kahle ushuthi ukhandelwe nje iskimu ubani uzokukhandela lelo uKhehlelezi ukuhloniza lokhu hayi ukuthi ngicela kubani ngoba ngisho nabantu abahlala naye lokhu bayakusho ngisho namaphoyisa akuphahluka lokhu sengihamba nawo ngisuka eThekwini ngiye eGoli wona nawa yena wakhokhela imali umfana amsebenzisayo okuma-Hawks because uKhehlelezi akakwazi ukulandelwa ngoba yena uno connection everywhere mina ngina connection mina ngisebenza abantu ngisiza abantu njengoba naye unayo into ephathekayo wena ukuthi uKhehlelezi ukubophisile nginayo wemfowethu into ephathekayo nginayo ngempela into ephathekayo kodwa engeke ngize ngiyiveze manje ezovela ngesikhathi sayo ngoba lo muntu uqale wangithumelela izinkabi zafika ekhaya ngaya kuzo ngakhuluma nazo umlomo nomlomo ngamfonela yabona njengoba ngiza la kuwe ngizothula lolu daba mhlambe lolu daba lilungiswa okwesi5 manje inkulumo phakathi kwami noKhehlelezi acela amadoda ukuthi ayikhulunywe lento ikhulunywe ngehlele ngezansi ngoba kwazi ukuthi ngiyindoda exolayo angixabani nabantu anginayo futhi inhliziyo embi angimbambeli umuntu iqhulu sebekhona sebeke bayizama ukuthi bayikuningi kakhulu emfowethu unyaka nonyaka and into engifuna uyizwisise kahle ukuthi eThekwini ngahamba ngoba ngithi sengikhathele umsindo kwanele kwafika yena waphela uyafika manje lo muntu ngo2018 kanti ngizwe lapha ngengabuka lapha ku-YouTube wathi wena uKhehlelezi wamthwasisa Usola kuweza nje lo muntu lona ubefika kumina esebenza incontract nakuyonto engihlonizayo le anginawo amahloni ngayo kwakhiwa nje iConopia Mall
wafika kumina lethwa wongobese lapha neVerelem abantu engibaziyo mina ongobese nomnguni eNanda owathi la yena futhi waxabana nabo labo bantu ngoba efuna ukuzwana nami yabona ungazwana naye lo muntu kwabe ngathi inyanga ngabheka ukuthi ngizofica inyanga mangifika kwakhe angitholi inyanga ngafica nje indle eyodwa one room ingekho nanesigodlo kunombhede kuphela yonke engayifica le angizange ngiyibone into eyisho ukuthi kunenyanga la endlini wakhe Khehlelezi ekhaya kwakhe angikwazi kuba ngimazi nokuthi waphi mina kanti wena uhlale naye yonke lesikhathi umnika amandla umuzanga ngithi khabo ufika athi ngu50% eSouth Africa ngu50% eZimbabwe hawu mina ukuhlala kwami naye nje okokuqala ukuya kwami enkonzweni ngaye enkonzweni mina kwakhe la kwakuthiwa khona kumeshwa isiguqo uqala kwami kumbona umuntu ngamazi kwakumeshwa isiguqo ngaya khona ngiyothandaza yimina umuntu wafike wakhipha umhlahlo owawufunwa uye ngoba esethe yena ubeka imali umuntu wakhipha umhlahlo yimina nalapho futhi wanginikeza imali engaphelele emalini wayethu uzonginika yona so ube uKhehlelezi uyabhula lapha elunganeni uyabhula lapho ushawa umhlahlo lapha eRedwood ngeke ngikuphikise lokho ukuthi uyakwenza ngoba I think wathi naye noma esephakama I remember ikholi yakhe angifonela yona ngise Cape Town ngo2021 ngo2021 kunekhola angenzela yona wazwa ngithumelela abanye abantu ngizothi sasipretendana kakhulu angikusho nje lokho ukuthi ngizothi sasipretendana besingezwani ngoba phela lento yasuke lezayona kahle kahle sekhena ngoba indala le kodwa manje yini ucabana kwenu bengathi nibanga intombi ayikho ukuthi intombi enibanga uMabalengwe ngeke ngazile ngoba mina mangabe ngaphela impi yamadoda yaphela makubese kukhona abantu abayikhuzile yaphela impi yamadoda kodwa manje lenene ayipheli lento phela angithi yabona ake sikhulume nje igama licaca ukuthi insizwa mayisuke ibanga igama kuye kuthiwa idedele ishayana nibanga leli gama lenduma insizwa nje ake sibeke kucaca ukuthi insizwa makuthiwa ibanga igama kuye kuthiwa idedelwe zishayane manje thina asidedelwa kuthengwa abantu yabo kuthengwa abantu manje uyabona uMabalengwe kubentwana ngempela manje nakho phela uKhehlelezi uyingane hayi ingane nomfana wami ngaze ngamtshela ngise Cape Town ngathi wemzo uyingane ingane nomfana wami angithi phela wena ngoba umdala nje uyambona ukuthi ingane ngoba ingane nje usuzabile ukuthi wena ubonisane naye noma mhlawumbe uthola abantu bomndeni uthi hayi bo naye ingane abantu bomndeni wakhe angibazi kodwa abadoda ubaba Manzini Stenga naye umazengami ngoba impilo yakhe lo mfana uma ngifike mina ngazwana nawe uma ngingafika naye la ekhaya mina ngizwana nawe uzokwenza ngawo wonke amandla ukuthi egcine ekhiphe mina kube uyena osezwana kakhulu nawe ikakhulukazi nje ngisho ngaya kwakhe egcikeni abantu ahlala nabo abantu ababehlala nami abantu asonta nabo abantu ababesonta nami ngayithulela ngikaze ngisho lutho namanje ngisathulile ngoba ngathi nje kubona uthathe wazothatha ngisho umawe ingane zami ayomfaka emsebenzini kwakhe ngayithulela ngikaze ngisho lutho phela nje ngathi mangizwa ukuthi uphilile usebenza kaKhehlelezi ngathi as long ethola imali anginayo inkinga mina because la emhlabeni sidinga imali but into efika ngihlukumeze ukuthi umuntu uma esebenza yini lokho engithumelela abantu ngoba ngihlalele emakhaya uhlala eThekwini ngibulawelane yini enjahelwayo ngizibulawelwane angaphula ulimi uMabalengwe angithi uyabona wena usumdala manje ngoba umdala nje uKhehlelezi mncane okunye ninabalandeli unabalandeli wona Mabalengwe noKhehlelezi unabalandeli bakhe manje